Бачиш, Єзус канає, больш немає сила, кров святая стякає з надарваних жилах. О, злые люди, что вы наробили, своего вы Пана грехами забили. В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Пан з вами. И с духом твоим. Просвятли мои вочи, каб не заснул я сном смяротным, каб не мог сказать мой ворог, я перемог его. Гэтымі словамі Святого Писания пачинаем святую імшу, падчас якой мы становимся каля алтара Пана, каб заносить наши супольные молитвы до нашего Отца Небесного. Падчас гэтай імшы складковай, жалобнай, мы просім за тых, хто дарагі нашаму сэрцу, хто папярэдзіў нас да нябеснай айчыны, за тых, хто адышоў па узнагароду да нашага Пана ў небе. Молімся за памерлых Апалёнія ў 22-ю гадавіну па смерці, за памерлых Станіслава і ўсіх памерлых з радзін сям'і Гайдаровіч, за ўсіх памерлых сям'і Гайдаровіч, Кашчыц, Свербутовіч, Піняўскіх, Березінскіх, за памерлых сям'і Тамеловіч, Занон Міхал у 17-ю гадавіну смерці, за памерлых Роман, Яніна, Уладзімір, Мацкоіць, Ядвіга, Уладзімір, Казімір, сям'і Балахомскіх, за памерлых сям'і Мацкоіць, Ян, Юзаф, сям'і Шукіловіч, Францішак, сям'і Сакалоўскіх, Анна, Галіна, Францішак, Станіслаў Масальскі, 5-я гадавіна па смерці, Ірына, Ян, Марыя, сям'і Бурачэўскіх, Яўгеній, Рамуальда, сям'і Райкоўскіх, Валентина Мартинович,
Первенец Виталий 3 месяца по смерти, Стефания Бородевич 12 годовина смерти, Генуэфа Галина, Ирина Ян, Марьян, Марта, Франтишак семьи Барташевич, Гаврилович Марьян, Людмила Шушанидзе 30 година смерти, Станислава Колпак 15 годовина смерти, Юзефа Тереса семьи Иванкевич, Вероника Бернат, Уладислав Устинович, Ян Русецкий, померла семьи Буткевич Кетрес, Руслан Наврузов, семьи Лавровых, Барткевич, Минкевич Галена, померла семьи Петрович, Рабцевич, Тюлькевич, Текля Зыкович, 8 месяцев по смерти, Петр Тихоненко, Владимир Зыкович, Виктор Дмитриев, Мария Громова, померла семьи Зикович, Тихоненко, Мишанович, Янина Казимир, семьи Городецкие, Станислав Зофья Домбарович, Ян Маньковский, Эдвард Шумский, Анатолий Демидович, Станислава Васейня, 5 месяцев по смерти, семьи Мажейка, Бронислав, Ванда, Мечислав, Нина, Мария, Юрий Ходуков, померла семьи Боровский, Зигмунд, семьи Гапон, Михал Юзов, Ирена, семьи Третьяк Юзов, Данута, Тамара Франтишка, Радевич Надея, Юзов Леонид Ришард, семьи Марковских, Гриневич, Мазалевских, Юзов Завадский, померлая семьи Павлюкевич, Амелия Мечислав у 28 годовину по смерти, семьи Картанович, Валерий Вацлав, семьи Яблонских, Винценты Паулина, Нина, семьи Скуба, Нина Генрик Чеслав, семьи Шилько, Владимир, семьи Мордас, Галена Юзов, Эдвард Глемботский, Эдвард Геннадий, семьи Петровских, померла семьи Гружевских, Глемботских, Станислав Жиглевич, 7 год по смерти, Регина и все померлые семьи. Померла семьи Стельмах, Казакевич, Мечислав, Новосельский Эдуард, Янина Синкевич, 15 годовина по смерти, Регина Алешевич, 25 годовина по смерти, Анна Синкевич, семьи Дворянских, Каролина, 17 годовина по смерти, Зенон Анна, семьи Грибовских, Геннадий, Франтишка Михал, семьи Заблоцких, Осипович, Матулевич, семьи Юкевич, Юзов, семьи Богданович, Юзов, Аделя, семьи Кошиц, Франц, 5 месяцев по смерти. Померла семьи Амбражевич, Станислав, Тереса, Синкевич, Федорович Виктор, Неведомский Петр, Романовские, Владислав, Зенобия, семьи Янковских, Юзефа Семен, семьи Войгеница, Мечислав Янина, Сарамолот Юзеф, Вайшнарович Юзеф, семьи Юхик, Регина Эдуард, Павловская Марья, Юзеф Ядвига, Юзеф Валерий Ян, Казимеш, семьи Гайдукевич, Валенты Янина, семьи Кетрес. Померла семьи Гайдукевич, Казакевич, Тиханович,
Кетрысов, Геннадий Песецкий, померла семьи Фальковских, Ян, Виктор, Бронислава, Юльян, Склепович Андрей, Юзефа Янович и усе померлые семьи Янович. И будем усе молиться о вечный отпочинок для их у Володарстве Небесном. А мы на початку перепросим Пана Бога за наши провины, как мы могли с чистым сердцем скласть найсвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, заўсёды Панну Марию, усіх анёлаў и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Усемогутный и, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Амин. Пане, змилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Молимся. Боже наш Ойче, опекуйся заўсёды Твоим костелом, а покольки без Тебе смяротный человек устоять не может, нехай допомога Твоя заховає нас от зла и накирує на шлях збавлення праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и володарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амен. Читання книги пророка Исаии. Слухайте слово Пана, праводари содомские. Почуйте закон Бога нашего, народ Гоморы. Обмыйтеся, будьте чистыми, отдалите от очей моих дренные учинки ваши. Перестаньте чинить зло, научитесь робить добро. Шукайте правосудие, да помогайте пригнеченному, обороняйте сироту, заступайтесь за удову. Приходьте и рассудим, каже Пан. Коли грехи ваши будуть, як червань, збялеють, як сніг, коли будуть барвовые, як пурпур, стануть, як волна. Коли захочете и послухаетеся, будете споживать доброты земли. Коли ж отмовитеся и станете бунтовать, знищить вас меч, бо так сказали в устны Пана. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Беззаконному поводинах покажу збавление. Беззаконному поводинах покажу збавление. Не буду докарать тебе за твои ахвяры, твои усе спаления завжди передо мною. Не приму волос твоего дому, ни козлов с твоих загонов. Беззаконному поводинах покажу збавление. На что переличиваешь мои наказы, и в устах носишь мой заповед, а сам ненавидишь наставление и
слово мое кидаешь за собою. Беззаганному поводинах покажу збавление. Ты это робишь, а я молчал. Ты думал, что я подобный до тебе. Кто приносить ахвяру подяки, той мя не шанує. И тому, кто беззаганный у поводинах, я покажу Божие избавление. Беззаганному поводинах покажу избавление. Хвала Тебе, слава Божая. Хвала Тебе, слава Божая. Откиньте от себя все грехи ваши, якажа пан, и створите у себе новое сердце и новый дух. Хвала Тобі, Слово Божие. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Macwieja. Chwała Tobie, Panie. У той час Jezus промовив до народа и в учнев своих такими словами. «Посад Моисея заняли книжники и фарисеи. Тому усё, что скажут вам, робите и заховайте, але не робите поводле учинков ихних, бо яны говорять и не робять. Тому, что яны звязывают тяжкие и непосильные ноши и ускладают на плечи людей, а сами не хочуть и пальцем крануть их. Усе ж учинки свои робять яны для того, как показаться людям. Яны поширяют филактерии свои и превеличивают махры, любят первые места на гостинах и первые лавы у синагогах, и привитания на рынках, и как люди называли их раби. Вы ж не дозволяете называть себе наставник, бо один у вас наставник, а усе вы браты. И айцом вашим не называйте никого на земли, бо один у вас Отец Небесный. И не дозволяйте называть себе кираўниками, бо один у вас кираўник, Христос. Больше з вас нехай буде слугою для вас, бо той, хто узвишає себе, принижений буде, а той, хто принижає себе, буде узвишений. Гэта слова Пана. Христа. Присядьте, коли ласка. Умилованные у Христе Пано, браты и сестры, перед хвилиной слухали Божие Слово. Пророк Ісая праз веки звяртаецца да ўсіх нас. Здавалася б, гэта было вельмі даўно, сотні, тысячы гадоў назад. Але як жа гэтыя словы падыходзяць да нашага сучаснага жыцця. Мы перажываем пост. Яшчэ адзін вялікі пост у нашым жыцці. Што для нас гэта азначае? Што я павінен учыніць? Ці калікольвек я пра гэта задумываўся? А пророк Ісая праз вякі да нас звяртаецца
вельмі такими доступными словами. Обмыйтеся, будьте чистыми, отдалите от вачэй моих дарэнныя учинки ваши, перестаньте чинить зло, навучитеся робить добро, шукайте правосуддя, да помогайте пригнеченному, обороняйте сироту, заступайтеся за удаву. Мілаваныя ў Хрысце Пану браты і сёстры, чы ж не гэта з'яўляецца тым сэнсам перажывання нашага посту? Калі мы будзем згоднымі са Святым Пісаннем, любові прагну, не ахвяры. Што мы ахвяруем у гэты вялікі пост? Што я чыню ў гэтым часе? Адкажам самыя сабе. Што я пастанавіў? Што я хачу ўчыніць? Што я хачу змяніць у сваім жыцці? Ці толькі нейкія відавочныя справы? Можа, не з'ем чагосьці бяснога? Можа, пазбаўлюся ад нейкіх рэчаў? А сёння прарок Ісая кажа вельмі простыя словы: дарыце любоў і міласэрнасць. Пан Езус, які прыходзя, Ён дае нам абяцанне, што кожны, хто будзе ісці ў яго шлях, той будзе мець збаўленне. Гэта самае і кажа ізноў прарок Ісая. Мы слабыя людзі, мы часамі аступаемся, мы падаем. Мы з'яўляемся тымі, хто наследуе грахі нашых праайцоў, нашых продкаў. На жаль, гэта будзе заўсёды з намі. Але калі я шчыра прыходжу да Езуса, які ахвяраваў самога сябе, і кажу: Пане, прабач, даруй мне мае правіны, і тады, хоць бы мае грахі былі, як сёння таксама чуем, калі грахі вашыя будуць як чырвень, збялеюць як снег, калі будуць барвовыя, як пурпур, стануць як воўна. Ці ж гэта не суцяшальныя словы? Ці ж гэта не абяцанне Бога Айца, які нас кахае, як сваіх дзяцей? Гэта абяцанне, калі мы прыйдзем да Яго, калі мы адчынім нашыя сэрцы, калі шчыра вызнаем нашыя слабасці, нашыя грахі і скажам: Божа, даруй, дапамажы нам, адар нас сваёй ласкай, дапамажы ісці ў сляды Твайго Сына Езуса Хрыста. Ён заўсёды, як Айцец, адчыне свае рамёна, каб нас прытуліць да сябе, каб адарыць сваёй ласкай, каб дапамагчы нам ісці гэтым шляхам Божай надзеі, Божай любові, Божай міласэрнасці. Мы перажываем яшчэ адзін вялікі пост у сваім жыцці. Што я хачу ў гэтым часе змяніць? Што я хачу атрымаць? Няхай кожны з нас адкажа на гэтае пытанне. Але Бог кажа: любові прагну, не ахвяры. Аман. Наш Бог, міласэрны і ласкавы, узнясём да Яго з верою нашыя супольныя малітвы і просьбы.
Молімся за святы касцёл, каб усё яго жыццё было згоднае з Христовым Евангеліем. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за святароў, каб у гэты час яны аддавалі ласку свайго паклікання. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за тых, хто адышоў ад веры з-за дрэннага сведчання хрысціян, каб яны сустрэлі сапраўдных вызнаўцаў Хрыста. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за медыкаў, каб яны ахвярна служылі хворым і церпячым. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся ў інтэнцыі святой імшы за памерлых, чые імёны і прозвішча былі выменыя падчас гэтай імшы складковай, каб Бог у сваёй міласэрнасці прыняў іх да сваёй хвалы ў небе. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас, удзельнікаў гэтай святой імшы, каб мы ахвотна слухалі Божае Слова і трывалі ў малітве. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Міласэрны Божа, учыні, каб нашыя малітвы прынеслі спакой і радасць тым, за каго мы молімся, праз Хрыста Пана нашага. Амин. Бо так полюбил свет Бог, что дал Сына одинородного, каб кожны, хто верить у Яго, не згинув, але мев життя в веках. Життя, каб мев вечное, життя, каб мев вечное, життя, каб мев вечное, життя, каб мев вечное. Бо так полюбил свет Бог, что дал Сына одинородного, каб кожны, хто верить у Яго, не згинув, але мев життя в веках. Моліться, брати і сестри, каб мою вашу ахвяру прийняв Бог Отець Усемогутний. Нехай Пан Бог прийняв вяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і усьому костьолу святому. Милосердний Боже, освяти нас гэтою святою ахвярой, якую Тебе складаем. Нехай яна очистить нас от земных заганов и доведе до добров небесных, праз Христа Пана нашего. Amen. Пан з вами, І з Духом Твоїм угору серці, зносим їх до Пана. подякуємо Пану Богу нашому. Годна гэта і справедлива. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча, усемагутны вечны Божа. Ты даеш нам асаблівы час ласкі і аднаўлення, каб мы ачысцілі нашыя сэрцы ад неўпарадкаваных схільнасцяў і сярод зямных справаў дбалі найперш пра вечнае збаўленне. Таму з анёламі, з усімі святымі мы праслаўляем Цябе разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго,
каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добровольно выдаў себе на мукі, узяў хлеб і падзяку табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Абвяшчаем смерць Тваю, Пане Езу, вызнаем Твое воскресенье і чакаем Твайго прыйсця ў хвале. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові, разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на воскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Твоёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволі ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам і абраннікам, са святымі апосталамі, са святым Міхалам Арханёлам і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе, пра Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божа Ойча Усемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала, праз усе векі вечныя. Просім Айца Нябеснага, каб адпусціў нам грахі і захаваў нас ад злога. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Просім Цябе, Пане, збав нас от усього злога, дай ласкава супокой у дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага, Езуса Хрыста. Бо Твое владарство и моц, и хвала навеки. Пане Езу Христе, Ты сказаў апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи нашыя, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы, згодна з Твоей воляй, адарыць яго супокоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя.
Amen. Supokoj Pana niechaj zаўсёды будзе з вами. I z duchem Twoim. Передайте ближнему знак супокою. Spokojno musím. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, a dary nas upokojem. Вось баранак Божий, вось той, хто бере на себе грахи свету, благословленая, покликаная на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб ты увайшоў да мяне, але скажи толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Бог человеком стал для нас, переменить хотел свет. Пане, приди, будь помеж нас у кожный час. Пане, приди, будь помеж нас у кожный час. Пане, вучил ты кольки раз, что мы браты и сестры. Пане, приди, будь помеж нас у кожный час. Пане, приди, будь помеж нас у кожный час. Ты на крыжи терпел от ран, каб откупить провины. Пане, приди, будь помеж нас у кожный час. Пане, приди, будь помеж нас у кожный час. Молимся. Пане наш Божа, дай усім, хто прийняв небесний посілок, жить у святості, сподіваючися на Твою милосердну допомогу, праз Христа Пана нашого. Amen. Пан з вами, И с духом Твоим. нехай вас благословить Бог Всемогутний, Отец и Сын и Дух Святый. Amen. Идите в спокое Христуса. Дякуем Пану Богу. Ангел Паїнський звістував Панні Марії і починла з Духа Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna,
святейший,